Amen. Amen. O e te no foi lalo si elo tu spaia. Praise the Lord. Ia tau tino le fionga le atua le na o se tau loto e whaia le tātou whale lotu. O lau tau tinonga le o lo whaia I luma o le atua. E toi whamasino mai ai le atua I a tātou. What do you confess? Nā fo e toi accountable ai tātou I le atua. Tau tino. 𝚘𝚙𝚎𝚘𝚘𝚘 Tatu tus feitau mole. Fionga le tuol nei te okoro ni 𝚘𝚙𝚎 ta upo e wha o le whai upo e sfuluma le tolu I le sfuluma le valu. Alleluia. So elo tus paia e whawhelo I atu le tatou whale le nei tai au. Ya mailo wai au sina o le tatou whale se au le mea tatou whanau. Whawhelo I whapitoa fo I nisi o tatou whanau. Ya matamali fo I o le tatou no. Ya malanga mai ya ona ole. Fia langi o le whawhitai I le tua ona ole angale lei o le li. Ya whawhelo I atu le suafo Yesu. Whai loutua oi ma lo le te talo mai mo te ita. Ai at fo le tino ke riso tatu au whainga luenga whatasi ma le atua tatu ainga ia I tu e fio le ke lope a whailo ia tu suafo Yesu tatu au whainga luenga ma lo le ngā lulue ma lo le fola fola ma lo le taitai ma lo le leo leo o le atua e tauia mai tatou au ma lo le on sai le ngā luenga le atua whailo ia tu atu tau whanau malanga atu ona mai o ngā lulua I ngā luenga whaavai teimi ia ma lo le folau whaatoa toa ia Yesu tatou whaitau o loo ia te I mātou le lava nganga whaatua tua pei ona tusia wa o whaatua tua o le mea lena o tau tala atu ai o I mātou foi wa mātou whaatua tua o le mele ua mātou tau tala atu ai. Wai loa I mātou o ia na toe whaatuina le lii Yesu. E toe whaatuina foi e ia I mātou ia Yesu, ma au mai I mātou whaatasi ma o tou I ona luma. Au wā ona o tou o mea uma. Ina ia whaatele ai le vi inga I le atua, I le whawhitai o le toa tele. Ona o le alofa tūnoa ua matu a tele. O le mele mātou tele whawai vai ai. A wai ui lava ina tawau ina umalo mātou tangata I whafo. Ua whafo wina le totonu I le aso ma le aso. A wā o lo mātou puapua ngā māmasangia ma le vave mawai. E sauni ai mo I mātou le mamafa o le mamalu whaavavau e matua sili sili e se fo. Lo mātou le manatu natu I mea ua eia.
a o mea e le vaia. Awa o mea o vaia e ngata maia. A o mea e le vaia e whaavavauia. Ia, mo tatou au folau. O lo tatou folau I whafo. But having the same spirit of faith. According to what is written, I believed, therefore I spoke. We also believe, therefore we also speak, knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and will present us with you. For all things are for your sakes, so that the grace which is spreading to more and more people may cause the giving of thanks to abound to the glory of God. Therefore we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For momentarily the light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Le fionga le tua, amen. Now la faulu talaina le tanto sa valio le nei taiao, fa longo le tanto fale, ua o fa tua, o le mele ua o 𝚗𝚘𝚎𝚘. I'm going to entitle the message today, I believe, therefore I speak. La tatu talo. Na lo macho tua, lo macho tamaya Yesu Keriso oil le tua FETALAI. Sa e FETALAI o lo e FETALAI pe ia o fionga pe ia, e te FETALAI pe lava le lii, se ia toia fio mai Yesu. Alu te talo le mea lofa whaleanganga I mai a te oe, tō mai, manui ai le whalongo lau whanau le nei taiao. Alu enga leanganga pa ia, ina I mato langona, lau siu whawhonga. Lu I tawina whamalo sia ai, lau whanau, ia I o mato whaiva, ia ma mea olo au auna mga lulu e ai o tangata. Bless us with the spiritual understanding that comes only from you, O Lord, so that we hear your voice today. Bless the body of Christ, the viewers of this message, O Lord God, for your glory. Fa'u mai le valeo le mea whaingaluenga I le atamai o e le atua I le sua for Yesu. Amen. Ya, toi ave se po pati mo Yesu. O le lololangi le tatou 𝚗𝚘𝚎. Malona ngā solonga wa vai I nei tangata I vaenga ese. We're living in a world where people are divided in categories. O e whawaiwai ma e whatoatoa. Those who quit and those who persevere. O e whamamulu ma e whaumalelei. Those who give up and those who finish. O e whaitio manofa, ma e whamalosi au mga lului. Those who complain and do nothing, and those who encourage and labor well. O e nau e au aunaina, ma e fia e au auna. Those who desire to be served, and those who joyfully serve. O e tau tatala loto te tele, ia mai sao wha matauina. And those who speak boldly, and those who are silenced timidly. O le moni lea, ta longa le melitanto fale, o le lalolang. E lui tawina ai lo tanto wola whakerusiano mai lea teimi e lea teimi.
that reality occasionally challenges our Christian life. O le mafua angalea, o le tautala whamalosi mai o le fionga le tua iatea. Pe ai e vai mai iatea, o ete vai whafore whamalam. Okay, vai mai iatea. E le tu ua e se whaia onga ana ta maitia onga, e vava ai sol, aua o le me alu i ei o mata, e alu i ei malo mafau fau. Where your eyes goes, there your mind goes, and your hearing. So popolo tua oinga vai, ai ai luma yo. Praise the Lord. O le mafuanga le tautala whamalosi mai o le fionga pa ia le tua ia i tatou. Tatou ono sai whatotoa e ua le whawai vai. Whauma le lei se me whai. Au o le whamamulu ngō fie. Whai mai amene. Ia whamalosia tatou mga lue. Au o le whai ti o nofo. Wha mai sao le lei. Tatou tau te tala ma le loto te tele. Au o le sao. Au le nau ina ia au na ina tatou e tatou fia tatou te au na. Praise the Lord. Because from time to time, we are challenged by that reality. E lui te wina i tatou ile fisoa ina lea ma whaonso songa. Now, o leo langa whakerisiano e whamatalaina i vaenga e. Ese. Christian life is described in various ways. O se tasi o whamatalanga leo langa whakerisiano o le whaivo o onanga. Whakerisiano o le whaivo o onanga. Christianity is a ministry of service. Right? O ta uolai polo i ma ta upulen tatou whaitawina o whakerisiano o le whaivo le alo whatunoa. Christianity is a ministry of the grace of God. Hallelujah. Whaivaia o onanga o le kalesia, whaiva o onanga le tangata o le atua, whaiva o onanga tatou umana mai le atua, whai mai amene. Tatou whaivaia o onanga tau te au naina ilo tatou sosaiete, au ina ilo tatou atunu, lo tatou malo, whatangata nu le lei, tangata o le atua. Tau te au naina ilo tatou ainga, au naina ilo wava, au naina ilo tane, au naina ilo whanau, au naina ilo tatou ainga, au naina ilo lotu. Our whole Christian life is the lives of service. It's a ministry itself. Hallelujah. Ai se ai alei ona whapea le whamatalanga o le tatou o le wakerisiano, whalongo le mali tatou whale, langa o mea umala mai whae o le mori mau I le malo le atua. Because everything you do is a witness to the kingdom of God. Malu tatou wali o Yesu Kiriso. Hallelujah. Mana tua le tatou launga o tua na iatu. O tatou langa ato le tau langa I le atua. O whatinonga umalu tatou wola tap wai I le atua. Alvanau o le atua. O le mata upu lea na tatou whaitawina mai eise vaenga le koronito lua. Mata upu e wha atoa. O lo tananoa mai eila le apostolo Paulo. I le whamanatu mai ai tātou o le sosia, po puna oa, whaleanganga alo ia tātou, ina ia tātou whamanalosi ai, ma au ai tātou te whiugofi, au ai nei tātou whavaivai, whaumalelei, praise the Lord. O lelai whamanatu mai ai tātou, le oale na olo ia tātou. The whole context, the full context of 2 Corinthians 4, Paul is reminding us of the riches of God that we have. What we have in our possession as people of God that will encourage us to persevere instead of quitting. That will encourage us to finish well. That will encourage us to keep serving and keep laboring. And part of that is the passage and the portion that we have read. Yeah. Olo tatou wa aile ia o la tatou tala no tonu wai I vaenga le na. Lea la tatou tala talaina, so let's walk that passage of scripture. Mai mauti noa e whamalosi I tatou I le nei taeo, po le sangata mai whaiai I ia le atua whalongo le lei. Praise the Lord.
wa o whātua o le mele wa o tautalai. I believe, therefore I speak. All right. Now, famale tala Paulo, but I put that to wait a winner. We are Tayman told in a nganga whātua. Hallelujah. Now, Otemanaya Iloa, Paul says, we have this spirit of faith. Now, for long my ele otala noa Paulo I se mea lofa o le whātua o le nganga o le whātua. Ele otala noa Paulo I le mea lofa o le whātua. Paul here is not talking about the gift of faith, but he's talking about the spirit of faith. Le la whaamtala tua mele tu sai male. Olo tala noa Paulo le tatu tofa, tatu whaapunga wha Samoa, I lau tofa sila, wha le wha tua. Okay. John MacArthur tino keriso, na te whaamatalaina le nganga le whātua lea, o le attitude o le whātua. John MacArthur explained, described this spirit of faith as the attitude of faith. Dr. Wispy explained this spirit of faith as the outlook of faith. Yeah, e anga whātasia mal tātou whamatalanga whāsamatau o le nganga o le whātua, o le tō whāsila whātua, o le tātou whaia tu whale mawhau I le whātua. Whai mai la Paulo, we as Christians have this attitude of faith, or outlook of faith. O lo iai tātou uma le attitude lea, o lo iai tātou uma le tō wha sila lea, so se kerisiano lava, o le mea tō tino lea, a tātou uma. Pe te matua, pe te talavou, po le hantu ai ngā, pe te pae, pe te kerisiano la poa. Wha mai Paulo, wa iai tātou le nganga lea, o le whātua, le winga le tala, o le teimire o tātou eima o tātou whaiva au auna I le tua, whaiva le malo, a o whaiva lo a o fia uma I o tātou o langa o aso uma. Hallelujah. E la mea ma le whai o le saka, ma le whai o le umu, ma le anu ka ele, whai mai sa o le lei, amele. La mea ma le kako o e vali maalai luma our whole life. Mai le tala tuspa ia, we have that. All of us have that spirit of faith. Now, tino keriso. Te mena te whalongo mai, lenga o le mele tala noa mai ei, wa au whātua wa au tautalai. Wa ia te au lenga o le whātua, le mele o te tautala tuai. Ia whalongo le mai le tino keriso. Langa o te le o tala noa atu Pentecoso, ile mele tau te pisai. O lo tātou tautala o le mea o tātou whātua ai. O whaapea o le mele o tātou whātua ai. Tātou tautala ina ia tupu mai le mele. No, that is not what this passage is saying. Hallelujah. Now le tāu o le tātou whalongolongo mai. Po le ale mele tala noa iai. La tonu le mele tala noa iai le mele. Wa o whātua. Wa o tautala ai. Now whalongola ia. Toe wa ai le tātou mau. Whai mai lea. Wa ia tei mātou le nei whātua pei o na tūsia. Alright? O lo whātau le tala Paulo le salamo se lau sufulu mareono. Whai mai la Paulo, wa ia tei mātou lea nganga whātua lava. Pei lava lea nganga whātua le whai salamo lea. I le salamo sufulu mareono. Si mai lo le whai upo sufulu. Ua mātou whātua. O le mele ua mātou tau te talai. Okay? Now, ina ia maua le mele tino keriso. Let's look at the context. Se tau tūsinga tua ele I le maulea. Ina ia lawe ina mai tātou langa o tātou le au whaola ina. E matua mausa tātou I le mele o le whaitau mau. Ia o na pule le o tātou sapa sui e whai I le mau. Okay, so turn your Bible to Psalm 160. So suelau tuspa ia salamo selau sulmareono. Hallelujah. Stasio me whailaunga. O le krivi o lo wanganga I le mea. O le krivi o lo manfau whatangata folo le fionga le atua I le mea. Ona ole whaie tangata o whainga. E tala noa mai se mea.
ele o iai to tonu o le mea, ele o le mele na o lai matau, o lai whaima iai le fionga a le atua. Awa pia foi lele na tusia se tusi. Ai le iloa e tangata o en tusia le tusi le. Ai ela tusi mea a lai whaile talo noanga i le tusia o ele na tusi. Mai whalongo atu le whamatalanga e se mamau, ale whamatalanga ma le whawinganga o mea lai whaima iai, ma le mea le na leina e tusia lau tusi. Ma le mea le na e manu na te whai ei lau tusi. E te langona le fia fia. E te whai atua, please, that's not what I meant. That's not why that is written in my book. Now, that's the same thing all of apena on tupu. E tatou le a whai tere o la vea i le mea i le tua. E a whai o e la vea i le mea it's about time you have to humble yourself and be honest with the scriptures. Hallelujah. So tatu tu ua se tua ele i le mea. Salamo salau sfuluono. Why did the psalmist say, I believe, therefore I spoke? Ia tatu wa ai le. Wa vai ai o te lofa i le ali. O le lau fai tau atua i le fai kau e malama le ai. O te lofa i le ali. A wau whafafonga mai le li i lo leo ma ai oi. A wana li liu mai ona fonga ia tau. O lea o te wala au atuai ia te ia i lo uolanga. Right? Na si o mia au i mai le e o ti ai. Tanoa mai i le atua. O walofa i le atua. Ai sea. Langa o le atua e whafafonga mai. O le atua whalongo mai. O le atua langona mai. Ai sea. Langa o mawhati. Yanga ia na ua ai. Na si o mia au i mai le e o ti ai. Na maua o e puapua ngā o le tunga mau. Na maua o e le puapua ngā ma le whanonoa. Si kakako whaikau o le whaikau leo kele ai o i le merenga. Ia. Pakari oko se ko kele ko ai kumur kako fale awi asi kama ile o le whaikau o le mele. Ia koe whakele awi. Si koe whale o kele awi. Ia. O se o mia o mai nei o tia. Na maua e koko mau tu mau. Na maua e koko mau whanoa. Praise the Lord. Au mai o le tala noa le whai salamo i le atua alofa. Le atua le rei. Le atua i ele malusi. A o leanga o ki ngā o maua mai. Na si o mia au i mai le o tiai. Na mau au e puapua ngā o le tunga mau. Mau au e le puapua ngā ma le whanonoa. O na uwala au le le swafa o le li. Le li e o te ai o iatu ia e lavea i mai. Ia te. Praise the Lord. O le ali o le alofa fua. Ma le ami o tonu ia. O lo tātou atua e alofa muti vale ia. E tausia le li i e whaingofi e. Sa vai au o na whaola mai le o ia te. Lo wanga ngae fo iatu ia i la mga pusanga. A wanga le lei mai le li ia te oe. Praise the Lord. Lei, anga le lei le li. Teimi o mawhatianga. Teimi o whanoanoanga. Hallelujah. Walu, a wawe lawe ai mai a tau nei leoti. O mata nei tangi, ma o vae nei pa u. O te savali lu mo le li inu o tangataola. Na o wha atua. O le melea. Na o tautala atuai. Pakara i kiki rawa inga. Na o wha atua. O le melea o te tautala atuai. Whai mai. Wha atua i lea. O le tala le whaisalame. Na o wha atua i lea tua. Na o wha atua i le wha maoni o lea tua. Right? Ai whai mai le whaisalame. Ai ui lava. O lea o te mawhatia. Wa ti. Wa ai e le whai leingalonga lua. Na o wha atua. O le mele na o tautala tuai. O wha atua i lea tua. Ai o te tautala lava. Wa ti ngā ina ma mawhatia. Okay? He spoke honestly. Na lua wa o fatua
tua na o tau tala i lea, o le ale tau tala fai salamo, sa matua tinga ina. A o tangata malama na si o mia, o tangata tala pepelo tangata. I believe, therefore I spoke. I was afflicted, and all the people are liars. Okay? That's your reality. So le ale tali al fai salamo. So le ale tali al sa mea o te tau ia tua i le li o no lona angala lei mai. And there you find the submission there. O lea o te avele ipu o le ola tang. Ma o wala watu le suafo le li. O te avatua i le li i na luma o malama o mea na o tauto ai. E sili i le manatu o le li le oti o ona tangata a mio atua. E whaatua tua ai tautala i le wha maoni ma mea o tutupo le olanga. Praise the Lord. Sulono o te ayo ia tu le ali e o lau o na lava o lau o na unei o le tama lau o na fafine wa e te tala mai o no atang o te fai taulanga i le viinga ia te oe o te vala au foi i lo swafa tarara. Praise the Lord. Au ka ko foi mo ka ko context. Lo winga atu ia ko falo mai te ko ka ko la kiki fa per salamo le a mazar salamo le atua ma le lofa al fai salamo le atua fia le atua fa fonga mai foi boluol tasi le lua a le moni le langa tau te fa sanga i fai gata difficult of life foi upunga ko lu fa a o le atua la via i mai. But God kindly rescue the psalmist. Atagato le tua. Foi upu atol na lima, foi upu eva. Hallelujah. Falongo mai. Na fa fefeo na la veina le tua le fai salamo i. Na le tala noa le taimi ole. Tulinga e saulo fesioki ka mika. Si o mia o mai trata ma le tua le mele. Now, tau tele i loe le fam tala mai pen fa fefeo na la ve. Ai vai fa na ole tua. Falongo le mai. Ai te me lave ina mai tatou ele tua mai mafutianga. Ai te me le lave ina tatou ai fa malosia tatou tu tonu mafutianga. At times he rescued us from, but at times he strengthened us in the difficulties of life. Hallelujah. Ya until no mai ole. Ai fa tu le lot. But tautala. Fa tu ma tautala il fa maoni. Fa upuna sfuru lua sumatasi. Yeah, that's the response. O surrender le na. O te avele pole o tanga. O te tutongi mea na o te whaiatu mea na o tauto ai i lea di. O te avea ele ipu o le vi inga. Mane whawhitai i lea tu. Okay, kako foi malera kako context. Ame spopo mo Yesu. Ele ai se mea na te whangungu ina le tangata e sili atu lona malosi ngai lo le whatuatua. Nothing silence men seriously than unbelief. Au dato wala lai le rangi le tatou te reu tatou vava ai le ngai malosi mai o matangi ia manga nuolo si o mia ai pe a fai falo longo o tau fafoi upenga te fai langi pe a fai foi tatou te nofo ma tatou vava ai pe lava. O le ngalue mai lavo le lima ngā luenga le pō liuri e whangu tangata o le tua ia alalanga i nisi mea ai awani alalanga i le tua. Ia alalanga i me mana o iei tangata uane i nā mana alalanga tangata i le mea whinangalo ai i le tua. O le whao so songa i tātou i na ia e mawhai ai o na tau te tala tangata o le tua. A o le tele o teime le whamaoni e le tau tala. And many times the people of God speak compromisingly because of the pressure. Ono le tele o meolo whapena, ono whasanga mai le teimi o lea tātou te e nei. Whamale tala Paulo, i keimi o whainka, i keimi o su whainga ia, i teimi o mea inga tu tupu mai, ma leo su whainga le iei. We believe God. We have faith in God.
o fai mai nele langi o feo ia le atua alofa a o le pua ngā tia leo langa in the pua ngā kia o leo langa Paul says we believe God e le liliu le atua o lo soifua le atua e tu mau le atua ia na whaalfolanga tu mau lo na whamaoni tu mau lo na lofa ia tātou umalawan whanau o le atua whalongo mai kako whale o le alofa o le atua ia o tātou tangata whatuatua o le alofa i le liliu o le alofa i whavavau o le alofa o le atua i le laulangi e liliu e le whavavau fo koe whafonga mai se whai atu o le alofa o le atua i on tangata whatuatua filifilia whawhengainga o le alofa e whavavau e le liliu fo le alofa le nā laenga ngana mai ei le tuspa i ar whainga fau e le ai se mea le ai se malos le ai se whainga tā le ai se pule na te mawhai o na whatea i se ina le tangata o le atua mai le alofa o le atua Aleluia a le alofa o le atua le laulangi anga salama le mea e ele kai me polasi e whamsingo the world will face the judgments of God e le ai se mea tau se alofa tu noa ao pe whats ta wina i tangata uma tino keriso there's no such things as universal grace. There's common grace and there is a special grace. The common grace of God is applied to the whole world. O le lofa lau tele o le atua o le feola o mai kangaka keke e le kua feola i male au o ngangha male au ai puala au whasainga feola o mai male lalo langi te te e le atua a o le atua e o ngale lalo langi a o le atua e o ngale la o le atua e o ngale whai male koko male ulu male kalo e ai uma i atangata uma e o soa ele la ma toe ngoto atu le la mangui au mai lama tangata uma ia Aleluia o o man taimi o tatu ia u whaonga o mai le whiri mea ia o whesiring ia ai le atua where is your loving God amidst the suffering that we experience o whea ia le tala tau tuspa ia o lo whai mai le lofa ala po whai mai le whea inga tuai a mawar whina o mulilua kawai a mai oki. See, the world is using all this. Why? Whalonga mai whanau o le atua langa le expectation o le kangaka o le olanga whakeu siano e lelei whasoro atoa whalonga le mai we Christians are o whasa se inga kako Christianity is not all good at all times. That's a false statement. Ia pefa pefoi life is all good or life is all bad. Both statements are wrong. Kako bakas o lo tatu o langa i leli o le o langa e lelei ai mafatia faletu mau. Let me say that again. Christian life is glorious, yet it is temporarily afflicted. Knowinga, Christian life is always good. No, that's wrong. Or life is all bad all the time. No, that's wrong. Fai kanga ye ai de mam la ma ngangula ang sai se umo fa makala ko le nga ya o pe umlo. Abis po mo Yesu. Oh, here is Paul says, maile mafukiganga le pingo pesel fai salamo. I fa maile talamo. But I believe God. I believe my God. Hallelujah. Le mele o te tau tala tu ile wigo tala mai po le mele ma tau te le nge e tau tala le monio me e stup. Praise the Lord. Le wigo le tala fa na o le tua e le o se mea le anga lo fisili atu o mai e le ia le kua a le fa sanga le yo. Le wigo le tala we have faith and we speak honestly. Ma tatu tau tala fa maoni ile mele tatou te o lai ngei o a mai lau ngari sekia a leo ke whasanga
Praise the Lord. We still have problems. But we are still facing problems. We have faith and we speak honestly. Hello. These are real things. These are realities of life. But I believe God. But I have faith in God. Hallelujah. Praise the Lord. Now, I'm salo isa to sumantupu. Olai o pe luas fluetulu. Olai palotai au le melefe ma Israel. Au fi na wa Israel la tu sangolemu. Au isi va engau. La ve ai masambo. Ele palota. My question as a preacher of the word, why? Why aren't we voting? Now, silence is a sign of your agreement. Ole mu, ole failong ole amen. Ele lola po fele mere amen. Ekako pe amen ke pe amen ya Israelu. Where are we? But Paul says, I believe, therefore I speak. O fatua tua I le tua. Le lau te tau tala ma le whamaoni le sio mianga le. Ma le sio mianga whale tonu le. Now, se ta tia le melea, a leo te mara tau te wawai, lau te le sei koso la I ketia kua le piko whala le. O dato whale le nei. Pentecostal, I'm not saying you speak what you believe in, your belief. I'm talking about speaking what the word of God says. Hallelujah. Hallelujah. Now, that's John, we pull a tour. E ole tua na faya me uma. Le tua na faya le langi mala lang. Fai mai la tato tus faya. O lo ta ofina le tua me uma na faya ile manna ole pulle na opu. God is a creator and God holds creation in the power of his word. I believe, therefore I speak what the word says. Samo. Fai mai le tala tus faya. O fatatia esele tuole por kalamea Israel. Sei mai ale taimi onu ese ona toe fasanga mai leo le tua e tu sama fola folanga. I believe that and I speak and I vote for what I believe. Hallelujah. Olele, faya se finangal. Ole fai longa leo le tangata e tu fa vailua tai. Ale tala tu spaya ole tangata fa loto lua. Natele maua se mea mai lea tua. An indecisive person won't inherit anything from God. Why? Because faith is assurance. Ole fatua tua ole mautinoa o tato loto. Praise the Lord. We to become good citizens or kakoku. Walu mo tau malosi mane melo fayei. Yele mangoya malo or kiu. O fayatu lo matua. Ya ola wakale fa popolu mor kakofali. Malo ai ki okolo ke unga kuka fale. Fa po pai ku lumbol.
Mara ke gisi. Lua fua Samoa au kafa. Ma fua Israelu lo ngakong. Ola ke unga fa popolea. And nobody tells me to put that down. I don't care po ai fai atu ia tatou e leo le fua Israelu e kakaunga fai i mea, I don't care. And don't you dare come and tell me e ku ilalo fua ia, e pa ua leo pai pai au e. Hallelujah. We believe, therefore we speak. All right? Tatou atua le liu. E pua ngale langa, ai tu ma wale lo fa le atua. E mafatia lo fa longa. Ai tu ma wal fa maoni o le atua ia te oe, mana fa longa. E ona pa u le fa longa oe. Ai tu ma wale lo fa muti vale o le atua. E koe au mai ei oe, ma koe fa sanga oe ia te ia. Fe so wa ina le langa ai apa mai ale limo le atua. Lona taimi e tai mai oe i le matango fie o le atua. Praise the Lord. God is. Le la stasio matau polo tala noa ina nei langu whalonga i o taringa. O le tala a le whalongo nei le Pasifika. Buka e au le mea. That's what the scientists are saying. And I don't believe it, and therefore I won't propagate it. Praise God. Whailo tu aoi, si o kilo kei miso nga kau kakalai kako me leo nga, ele kau kalai mea nga. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We have the same spirit, Paul says. Ole Jamie o whapena ona mo miel tau te tala lau kerusiano. Mai lava tala whasol pito, ole alas wha inga le rio lau langi. Silence. Don't speak about Jesus. O wane e tala ia. Ona pono o whalongolongo ai lunga lo penga te whailangi. I le whalinga o le Lemalu o isi bishop o isi tai longa o le katoliko. I le saunoanga le tai sili o le katoliko. Whai mai o ala lava whaletapua inga e tau i le atua. Na leo te whai atu lei, te rei whalongolongo i se whai tionga sisangata. Au le whai tionga ma le saia isi tai matoa le ka le sia katoliko. La ia ilunga le si website le si fo mai katoliko nga very good tau Sicilia le tanga langa o le mantua. So from the Catholics, believers themselves, they are now saying the Pope said something contrary to the Catholic belief. Au fa mai papo ala umalava e tau ia Yesu, e tau ia tua lo winga Hindu, Buddhism, Taoism, Islam, Jehovah's Witness, all this a faila mo e faila ka po inga lo le fai, faila ka po inga il mai la ku usu lo pese I langi ola au, fai mai le tala lea. All these paths lead to God. Let me fail because this is the one world religion coming into existence. I believe Jesus is the only way to the Father. O Yesu Keriso na pau leo le ala ile langi. O te tali tonwei, ma o tau talatu, ma fuanga lea, o te tau tala te ai, o te tau tala fa masino ai. Because I speak, which I believe. Hallelujah. O tātou matai Samoa, o tātou tali tonu, o le pule, o le mea mai le atua. Nela le tau tala ele matai Samoa, I tū maanga umalawana fua mai tapua inga whapaupau. No more. No more. We believe, therefore we speak. Avis popo mo Yesu. Praise the Lord. So challenge mo tato. Now, koi foi mai le lo tonu le more context me lo tato fai wala man tal talanga le mele. La le fana wala tuwe. Fa manatu mai ai langa o teimi ewa. O prefer it ngata le saho.
You're a good citizen if you silence. You're a good citizen if you don't speak against the government. You're a good citizen if you don't speak against those who are in rulership. You're a good citizen. We believe. Therefore, we speak. Hallelujah. Now, Tino Keriso, Malo. Alolo Sak. Tato. We are heading towards that. Although Tato Wangaya the reality on the Meles, I'm all wake up. Atowai tu hatso tavilingo me leo Tato Yene. Praise the Lord. Believe what the Bible says. We know. Our faith comes from the word of what the word of God says. Praise the Lord. Why? Because number one. God will be greatly glorified. For you so far. Hallelujah. Will be silence if we are looking for affirmations and glory from men. Wamato fatua tua wamato tau te talahai langa wamato mautinoa e mole le leo auto ma le faula I mai o le alo fatunoa mole vi inga o le atua. So fa pefe ona vi ia le atua ile fatua tua ma le tau tala lo te tele fa pefe fa mai paulo langa li lingi mai ia le atua le faula ia lo na alo fatunoa e fa malo sia ile ska ka le fa longo ile ko kala. God will pour to us the sufficiency of His grace that will encourage the people that are listening. Hallelujah. Bye. Ole fe awole lo fatuno. Ole ministry, ole favor, ole lo fatuno ole atua. E to tele tangata lai ma fatia lo lang. E to tele tangata lai no tia ile ngasala. Ale fa malosi ole tau tala le tangata. Ua fatua tua ile atua ma le faiva le alo fatunoa le faiva le faola tanga o lai mo mia le istanga tala le faola ina le nganga lai mo mia le istama titi lai ola le polonga o tu ina nonga o le olanga au le alo fatunoa le na a faola ina la tanga tana ma toi fa marosia I le atua I lo fatua tua ma e tautal. Praise the Lord. Now, ole fai mele tala I le tautala le ngutu. Ai to fia tatou e tautala le ngutu, e tautala le attitude, e tautala le fatinonga, e tautala uma oe se mea te ai. And it glorifies God. Lala for my polo, ma tu te le fa vai ai. Therefore we do not lose heart. Because for the sake of the lost, mole le o tangata le faolaina. Fa fetai le uso le kaimiranga. Wanga le fa malos le ia masisi ka ko fa oloi e fa pegi ala ka ko ke o nga solo e fa pegi mo ka ki ai uma fa ko inga lenga ola ko ambiu le ve ia uma o kala nga praise the Lord. But you see we have that praise the Lord too. Le le temile masalo I le ngata lai mafatia le olanga ai o oelo fa malosi te tautala I le temi wa fa matau I na mai tangata tautala but somebody's going to be blessed. What do you do? Ele se le tala fa au le sa fa ya tatu fa against all odds au tatu lo tu tele tautala le fionga le tu.
Le ngata mo tato lo toi fale. Let me tell you a dream. Te koe wha mga kuruka ko miki. I'm not a dreamer. A ye miki a mai le tua mai lo ke lo fak. Before no fam tala ya mam ngo wa ai le ia te au. O lao te tui malua. Le se pelowe. Of kingo. Le se fusua. Mo la unga au mo kwai pek malua i ngaka SS. O fai le mam. Masalo e le kai me koe aveka ko le ko yo. I don't know. I open Loma Ministry of TV. Oh, for Yatulat. Okay, this is it. Now we are preaching to every family. Now we are preaching to every man. In there to do one to from this pulpit. Amen. Live without following Meletino Keriso. Kaukele o aisi aku ingi kupe. But we are doing the speaking because we believed. Because somebody, for my talapolo, for your sake, for the sake of somebody else, aleta tu te fatutua, matatu tu tala, mole manuia, seisia nganga ile manuia. Mole falongo tatu fanau e falongo mai motaiao. Praise the Lord. Ai lima le vi inga nga le to wai o mai e leo so tatou lele e leo so tatou malosi e leo so tatou fialu alu a le lofa tu no le tua o le ligi mai a te tatou le la o tatou fi ai le mele amen mele li liu yo o kafa mai fai ai menga ku sape kau le sauli loku o ki ka kalo mo oi Hallelujah. Praise the Lord. Kusi uma malau le foi pesele mele ke kusape fale kong mai ka ko pese sa mau ke alo lofa makalo mo ko. Okay le foi ko ke lua lua elo lua fiku o fe ke ka kala ele foi pese. Ka kala ye. Praise the Lord. Ames mo po mo Yesu. Lua. We believe and we speak because we are sure of the ending. Matou te fatua tua, ma matou tau tatala, lenga wa matou iloa, le unga mea. Wa matou iloa le manu malo, ya le faiva le alofa tu no. Le winga ngā le tala whamel tala polo, wa matou iloa. Wa toi fatuina mai Yesu Keriso, mai leoti. Therefore, o le atua na te toi fatu tu wina mai imato ma vatu imato. That's the ultimate victory of the battle. Praise the Lord. Mele tatou te loto te le ma fatu atua. Can you imagine now so Kerisiano ki nganga falala? Ai faia. Sau tele noa ya Andrew mo fasoi. Andrew, remember the time of the Nazis. Came your Hitler. Ole meto tia, mai falo mai le fola auto foi tua moletino keris. Ole meto tia na foi na vaenga leo le media. They use the media to propagate what they want the people to believe. Na faonga ina e sia mani le media. Ile atunu ato e fa salalau ai le mea lana mana nda ola vaenga le e kalikongu yeita ngata sia man. And the church was silent the whole time. Fa obatia yo kerisi o yuta ya o maleono miliona tu siem fa mo bonga fa tala fa solpito na tau fa leo le ekalesia I o itila o le Catholic. He was Catholic. Ai fa mai le tala itila o ka kalo o mo ko file buai. Kakia mai sia mangi ya. They all silent. Lele wingo tala. Wa fa mata wina le mea. Lela wa ngungu. Awale tau tatala I le fatu tua. Only one man did. Only one man did. Ale kasi al kamalo. Only the man by the name Bonhoeffer spoke. And they killed him. Paongan te malo le faleo. Na tau mawhai ai na uo.
Na tau mo fai e na o lai te tono malo. Please, au te e whahinga i lo ola. E whaona hoti ai oi. Some of his friends. E o ista ngata o le kalesia. E o ista ngata ona o lai whainga luenga I lalo al pure anga. Lea. They tried to convince him. We want you to live. Your one voice cannot do anything against the regime. But he continued to speak. One man. But I'm speaking on only one man that I knew. Because Nailoi Panhofer, Ele Unga Lea. Ele Unga Lea. Ole Unga Taiao. They may kill me, but I know the ultimate end of the story. I will live. O te ola, o te toi tūmai, ma o whasanga I le li. We have that. We are going to be greatly shaken, Samoa. Tato fale, Samoa falongolo mai. We will be greatly shaken tomorrow. Shaken. Because all the mea leo tu lei mai nei e fia I le laulangi atoa. I'll challenge lea. Sa matalo mai fai au leo na. Whawhitai atu lo tō wanga lei. Se umar tato loto na fai atu leo lo whawhitai. Tato tarika malo na fai. Sa matalo noa no fai atu talo sia. Kako kakalo lea. Tino ke misu. Talo sia ia iai se leo I to tonu o le whono lea. Se leo e whapea. O le file mua sa moa le tau teo mai tau wa aie. Ona o lo matou whatua tuanga e whawai lea tua soifua sa moa. I'm praying that that statement will be stated there. O le atunu le nei, o le atunu ke usiano. We believe, I hope. Whanau o le atua tino ke riso, langa o le tatou whalongo I talai o masani ai tako whalongo I le fionga le kuamalero. But in the sphere of darkness, that's a powerful statement. E peise I o leo le a tofolo tatou palemene. I le Caesarea Filippo. O ai Yesu I ate o to. Who do you say Christ is? And that's the prayer. So la winga le tala whanau le tua le tino ke riso. Lala le sau whai atu le taimi o tua nai. Ongo le telo taimi tau te leo I loana me le kupu I fafu. Why? Because we confine ourselves within the walls of our ministry and sing about the creation of God. We are not fighting the battle. Au ke leo, kauinga le kaua, tau te leo atu e tau te tawa atu. Tau te leo whaleo atu. O sai, o lo ano ai o ngai tangata sa moe le I whaolaina o latu wanga. Lai lo loku. E lau te rei loa titania I te tonu o le wharsā me le. It's about time we speak. Lea whaina, maalonga mai laia, e ele teime la vea I mai lea tua, nisi o tātou wha, la vea I mai tātou whaingata ia. Teime nei, o tō tele whaiwhi au e kaloka I leo leo. I te leo isi aturu. Na whaile la unga lesi whaiwhi au, ka ngia li. Ai o mai la tō e pro, whawawhinge. Whawewesi le mea. Sa wale sa ngata sei kus mai ar vai au sa o ngalum. La matal no le mar vai au. Me foi a ku vai au. Oi café fe. Le coreiso le ku. O le fai ele me le lu. Eu que Yesu sei ko o sai mai a sei o sai ele le yo lu.
Fikai le tu le tu ka ko ko fonga e. Jim fainga ko. Fa ya ko wai. O mala sa to mai sa wanga king. Fa leang o ma. Ai o ku le lokal fa fa. O le fa punga o ele o mafu ai fa fitau. Can you imagine that? You are the problem. No, I le la wanga le. Whoa. Tino Keriso. We are heading that way. We are heading that way. We are heading that way. Ba fa yo le tatu ti folau matato wilo matato le mele fa mai karar kuspaia. Mai le palo le mele matato tele fa vai vai ai. Awa tusi mai le nga pa ia ka ko fai kawai. We won't go tele fa vai vai. I say because we have this spirit of faith. Oya tatou le nga fa tu ka ke vai fa fa ku me kai ao. Lau wai kong yo le me. Hallelujah. E toi tu. Ki o Keriso, se o fa longo fo ile si inkia ngai fai mai anga o ngai i ko ku. So no kere ropo fe mer ku spa e fai mai e ko inga meri. There's two resurrections in the body. Leka o kala ku spa ia. Aona fio mai tala Yesu, a fio mai Yesu ko ku la fa ku. Ai fa tali le si toi tu. Ile time e mai time le ma fai el fam sinonga le tu. I tanga sala ma ka umala wa inga. So there's two resurrection in the body. Praise the Lord. O mauki ngo le unga kai. Fai lo tu ai o ke le lo ya ke o a ke ko ku kingo malu kai. Mai. O network fai fa le. Sa fai le la unga. Ale si fai fa au. I don't say. Ona tofu mai lola tofi mai lola yo ngai fai au mak ko lo ko lo ko ile man fai au le o pet fa pele o kala fai au o pet ko man li lo ko kala fai au o was fai au le alu to e paralyze ele paralyze fai au lo na soi fo mai au le me tupu na paralyze no vai ale lo ko ile ko fa mai lo lantang wa o we lord por kalambe le tua langa gangu le fa pe therefore my disability is not an issue. Wow. Fa maya opeta wa u lo fina ngalo le tua ma le porka lambe le tua lela o lo le savali. O lo pipili. Ele o se mata o pu fai me nga ya ta ule me. That's a spirit of faith. That's a spirit of faith. Lalu tala tu supaya kau kiai fa makangkanga. Praise the Lord. Afai so makai ngawa mo mie ya inga kau makai. O ngafi sa fa pe fa yer kala mako inga so se mako makai kire yaru ye. O fa ya tu yalan. Ele mo ngale ko keru de message se felo ma fo te man fo ya Yesu mo fa mai le tala. E mo fa penga. It's about time that we do what is right in the eyes of God. O tele matai wo na oni matai fai masei e leo ngi makai kau ku. E leo ngi sei ali ka ko meri a ise makai o engo foi ka fai e leo ngi sei ali ka ko meri. Ele lenga ka ofi ai o nga wa fi fai sei fo swa fo ai ka ofi ai mo e wo ki fi fai sei. Praise the Lord. Ames mo po mo Yesu. Tu mai le tino mamalu. Tau te oti. Ata tu mai tino malu le se oti le se mai le se pipili. Le se lafa le se po le se mea umala mo nga mea. That's the end. Tu mai la yo tangata tu mai pon hafai le ola fa vau. Ai ko ku mai ki la se oli fa vau mo le afi. Mo le te yo. That's why we know the end. Le sai al fai salamo foi ngai. Le tua o le me malo lo sei la woli ngai le o ai lo.
Au ni ko anga le loko ale wa makango fa vai ku iari a se vai ku lale ki ai fo ala ori le o ngi loku pe kai fau ala ki a mai le ku au ke pole u manga ye le unga le ki anga pe kai fau u manga ye le unga o manga ye le unga e wo wai le fa le se oli e fa va u le awe a oi pekinga anga ngol fa ku tau chala ele le atua kinga ele le atua mapatia ele le atua 𝚖𝚘𝚙𝚢𝚘𝚡 ele le atua. Praise the Lord. Ele le ale ku kai mi uma fi fatina ku sa pele ka ele ngai ko inga sis kai me ele le ale atua. Kaula vea foi makai ka le mele o laka sel ko ofisa foi le pe o lua so la e fai alonga saula ka o ko mai ka eli the end issue. Third one, there are five for me. O matu fatu tu le mele o matu tau talai la ngai le ai se me o te ui ai mau. Nothing that I go through is wasted. Fai upunga sulma le ongo sulma le nothing. Mari tala po. Awa uloa. O kala le anga uma e fai mai. O ki nga e fai mai. O sawa nga e fai mai. Mari tala po. Ele mau. Awa o ti nga e. E mafai lo taui le atua lela po le ale mafa fai kaya ma sangia lava pe a fa tusa ile mafa o le tamainga ma le taui le mamalu o le atua. That's why I believe and I speak. Nothing is wasted. Hallelujah. Ma fuanga le taliva ve mai le atua le fai tala wa tali. Ana po foi na uso el mana o moli marca mai perfecta. In the midst of the taumo mafo fau ile li. A sua mai tero mai au ke su kasi de po ampo. Praise the Lord. Paul says, I believe and I speak, because all this will not be wasted. Mature our lives. Hallelujah. I ole mele talanomai. Fa pictola. This is talking about hardships in our obedience to the Lord. Hallelujah. Urungari kalmo. Au nga. Leise me mau al maftanga fa urungari. Pe afo lo nga sa ya kwale sika kaya oi. Pe afa pe nga fo ya fa isa lava. Maltala por ele ya se me o yo me mau. Pe afo te va ai fa tu. Okay. What are you going through? Lan mele na e fasanga ye oil to ainga. Wa man maftanga fa urungari ya olua. Wa man maftanga o lua ma si lua fanau. Wa mai beneta wa mai tatoma. Praise the Lord. Tino keriso wa mai oi. Hallelujah. Alonga mai fanau le tua. Our life as Christian is glorious life. Yet it is occasionally tested and afflicted. That's a reality. Poleale asalo fai mai te fatua tua I fele langi mai e tautala I le mele. It is a menga if God is not in it. And if God is not willing to do that. Praise the Lord. Tatu falo longo tau tinonga tatu. Uso foi fe oka. What a testimony. Hallelujah. Praise the Lord. Pana ole tua le la uma. Anga yei taimi e tali mai ai le atua I o whawhita auli, ma e wa ai e matango whio le atua.
ai ai taimi tua ia le tua fa fita au le alu e fkai vai e le o le kua ingo ma vai au kangi mau e o ma vai au kangi e fia mau kau musu e fia mau kau la fo e fia. Praise the Lord. Ate lala le tatu toe va ai tu kala polo oka nga sawa ina I matou ai le fa tu le ina ka ako solo ai le la foto ina ma fu angala na e sei sawari kairos ka mai sa mo e pol ka fukuri fasang mai ke o ke lu fasang e o ke fasang be soi oso ke ki e lu o le lile pungula Allah ya wanga sei ko kiki langa ale ava ve faile langonga la wanga la le songre sei ko kiki sei o maku vai o ke fa pe o vai my Paulo nothing will be wasted. Oh, my fatia engalue te mai a tau engalue moau. My afflictions and my trials do not work against me, but they work for me. Praise the Lord. Lua la upu e whaonga e Jacopo. Olo whasa mo ina ole, ono sai. Ma le whatoto. O upu e leni e lua ole makro thumeo, Malaysia upu le hupomone. Makro thumeo, ua mamafa. Ai kua ma le o sailal. This is makro thumeo. Wa mamafa la wama. Kua. Wa mamafa la ukange. Amo. Ele fai aku ase si ke luongo ngofo o loko aga mai. Amo. Wa mama faka baiki. Kausi. Ele fanga o mai se ele fanga o en fanga o mai ka. Mai leo Paulo le nei fai le fina ngalo le tua wa mama fakinga. Makolo thumeo. La le fa mai tu so Jacopo. Ia lutou faitauina I le fia pe a maua o tau tofu to fonga ese au ai tupu mai ele on sai. Okay. Fai unga tu se Jacopo e kalango mai ele le Paulo le siu. A eu tou fa toa e fa pe o le fa toa yop. Kau kala lo kusia yop le fa nga lo le makoro thumeo ai fa nga le hupomone. Na hupomone. Savat Savari oko savari mai. Lue o por fa ma fakiri ni mea. Ko savari mai. Savari. Au. Asalunga. Savari. Praise the Lord. Nga paua yo tuainga me. E fa longo I le tala le matai. Le auna le ie ma le famaoni olo fale mai le li na paua le tuainga mea fai mai Yesu I le fafine le na tu fai ateia a e tulai mai ko pa o mangiu yo ka fakafa Yesu fai mai Yesu no o le ngofuanga le e na mo I la tou saunia ele no fuanga le ona pese mai lole le tuso falinga le tuso leone o fesili oi ila tou lae ai ma o pusisina ai fai mai le tali o le falinga o ila tou ia na hupomone mai le tetelo puapuanga ma fai ngata o le olanga be welcome pa upomone ia o maritala Paulo o matou fatuatua. Le mele o matou tau chala tuai famalosi. Ele o vale, ele o nime tau te fameo ai mei o tupu. Kerusiano, ele o tato uma tato te fasanga se nguko se fanga. Ele o tato uma e faoa tato me totino, ele o tato uma kulio e malaunga luanga.
But those of us who face it, God is working. Leo lang anay. Le fatu saina ya me mama sangia ya me fatu sai le mamalo le tawi mai le tu. Nothing is wasted. I believe, therefore I speak. Praise the Lord. 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 Lantala tatuoli o Yesu Kiriso ina wa mafale venga getsemane lo tamai a fai ma fai nga esere pune o maf ai awari fai lo loto ai fai lo fina I lunga sa taulo I puapua ngā whainta ai whamailan tala tama o mai whamangalo I lātou tele I loa le mea na lātou whaia e maitala tuspa I al te talo Yesu ai le uma ia e fo ina mai I le wātali I le mamalu sa ia tā ua I le amata whape whono o watu le mamalu ia te mai ke usiano o tino ke riso a o tātou wanga I atu o lea tātou te aunga I teimi o puapua ngā o le kalesia. Puapua ngā tele mo le narangi mara whamaina o Israelu waits I kaimia le atua. But we as a church in the time that we live in, we are heading towards suffering. Why? Lea ngai le so o na alu le tangata I le mele laso. God cleanse His church. Whamamaina, whapaina, sauria e lea tua, le tua soma le tai au fau, e la ngona I le leo le pū, ma le leo lea langa ma le pū o lea tua, ma pio mai o tātua li lunga le mani morimo, ma si ti ae le au wha tua tua, feilo ai maia, le kalesia, o le seila, le ai sepona. Tātou whale, o a maitsa waringa o e moleri. O ia te oelea nganga o le whātua tua e te tautalai, tuso na whai mai o le whionga o le tu. O marui e lulu ainga, marui e mawhutanga wharungali, o tau tamai tia onga o a mai leo langa oe. Lale me le tautalai tātou. Wa tungu lungo penga te whailangi, I pe pelo le narangi e mai te tali tonu I ai. The devil propagates lies for you young people to believe that. He's got to believe and speak what God says. Do a lot of sin. Praise the Lord. Hallelujah. Rio tatu wainga. Alo tatu whasanga pēi whawhita uri o reo langa. But God is good. God is good. Nā mohini mai o tau whong. Praise the Lord. Tanan whai salamo, what shall I render unto the Lord? Salamo salau suono for His goodness and all that He had done. I've malu tala fai salamo o te ave le li le po le ola tanga. O te avatu I le tu o le taulanga o vi inga ma whawhitai. O te avatu I le tu o mea na o tau toai. Seisi wha upunga o le tala fai salamo sa se mea o te whaia yanga le mai le tua. I will surrender to the Lord. I will surrender to the Lord. O te ofo ina atua ule tua, ale tala paulo wea te aule anga ngale whātua tua. La usul tato pesele. Ai langona le tae aole nei. O tala no atu le li a te oe wa ngota le opuna. You want a response ile tua. Yes, Lord, I heard that well. And I need prayer. O iei se o tono tatou whale nei o e mautino, o e te leo mautino ai, o te alu dana. E
this would be a good chance for you to hear that. And put low wall lady. Fatu tua ile tua mai tau tala ile o langa me o lo fai. O le ato inga tala noa tu po le tua. Nei saule sumale o au dei boe. Waftai mole anganga le fatua tua. Papuno owe tu ina mai matou che. Pa ai e le olanga mfa lotu sele ai matou. So we pray le tua kalua mai o lo wanga. Follow tele.
atili e tupu lo macho fatu tua maleanga fatu tua ina o macho I lo le lei lo fiong. Oe le tua lo fali mai le upu moni mai a te oi. O lui te wina o tangata nei teimi mananga luenga le kalesia. Awa o melo tuspo ia Yesu ina ia macho falongo le lei. Ma macho matala I mea macho te falongo ai. Ma macho wata mamai pe fa pe feo na macho falongo. Lo fatu no e lava matutoe fa malo si ai lo wainga tu e fier ke lope. Mai se na yo macho oso matu fa fine ia te lo au mau e tunu I fafo. Ese mai la tu pule anga fa malo e fa peo sa masa mone. Au macho talo le tu ina ia. Fa lo telo fa now. We pray that those who are serving you in ministry be encouraged. Deepen the spirit of faith and enrich the spirit of faith. Grant wisdom. I pray that they will have the assurance of the end result of this journey. They will always be victorious. It is said, it has been won, and it is there for us. Now, that your people endure the affliction, the trials that we experience because of our living in obedience to your word. Talo e whamalusia o tangata o mato o susta e whiulo le pū mato tau tala ilia o wao mai. Lo mato o tua. Talo whaptomo o mato whanau. We pray specifically for the young people of the house, the young people out there. They are surrounded by so much lies preached as truth. But we know that it is a challenge and great temptations because all those lies appeal to the flesh. Now, macho I loa o ia mea umai na nau iaile na turu ele tino. Ina ia ola malo losi lau whanau te la vau ina upumonia oe le atua matuma wai. Now, macho te talo nei tai au na marua mai lo wanganga. Whamanuia le whaivo matai o le do. Whamalosia whaivo tamā I ainga. Mātua. Vaenga esa esa lo mato society. Te talo mo Samoa le atua. Oh God, we pray. We pray that e ngalue mai lo wanganga le atua ina ia tau tala. Se tau talanga o le whatua tua I le sium yanga o mea o loo. Lord, we pray please for our leaders, our political leaders. Ele mawhai so lato malosi. A olo alofa tu noa e mawhai ei. O mato te talo ilo mato tua. Wa ano ano ai tala whela wai lunga o penga te whailangi. O lei loa po fe whalongo I eile atunu. O te talo I le langa I ele nganga po I tangata umai nau nau e whalongo I lau upu moni. Ma whamalo si ai. We thank you, Lord. Bless our viewers. Lau upu rei tai au. Encourage them to speak against evil. Speak against unrighteousness in spite of consequences. Majo talo elo majo tuia vi ia oile nei tai. Lo nganga po ia fa malo si ai matou la majo tau tala. Fa malo si ai matou la majo fa tua. Malo majo tali tolunga ia te oile tua le liu. Ia vi ia oe. Ia vi ia oile nei tai au. Ile swafo Yesu tatu amene fatasi. Praise the Lord. Tatu lalo ilalo.
fia, fia, fia,